kuna xikala vito laha lava ku bula na vona hi twanyana kantsongo hi timhaka ta xikolo lexi xa Tsakani ku xikolo xa njhani na koho xiphiqo lexi nga koka xikolo lexi ku nga va ku ri xiphiqo xa mixaka wihi xikala vito nhlekani Inhlekani mashi minjhani ipfukile ngokombela ku twa n'wina hayi sweswi mi nga kombela ku twa hina mana mo hi mi twisa hi pfukini hayi khensi ikomo xikala vito ni byeleni kantsongo hi leswi mi swi tivaka hi xikolo lexa Tsakani ku twala hi nga ri ku na xiphiqo a hi sunguleni hi langutana i xikolo xa njhani xikolo lexi xa Tsakani xikolo xa Tsakani i xikolo lexi xi amukeleke vana lava nga tsoniwa vutsoniwa lebyiwani byi angarhelekile van'wana a va koti ku dyondza swona eka mainstream lavan'wanyani u kuma ku vana na ti-physical disabilities se swi tele van'wana i ti-chronic illnesses leti eka mainstream a va nge koti ku va kota ku va attenda kahle okay va hlanganile hi swiyimo swo hambanahambana swa vona i xikolo lexi nga njhani xi na switirhisiwa xa tirhiseka i xikolo lexi hi nga vulaka ku xi le ka xiyimo xa kahle xa ku va xi ta kota ku fikelela xi le ka xiyimo xa kahle swinene xi tshamiseke swinene xiphiqo xa kona ntsena indlela accessibility xi le kwi xi le ti-RDP hala ndzhaku ka le Tinstwalo hospital loko mi ri R40 ni huma Acornhoek ni kongoma Hoedspruit ni ta xi vona ka your right hand side xi le henhlanyana gangeni xi sasekile lexa xa muakonyana ku nga na mihlovo ya va blue nyana le hi swona mi nga se fika ka patu lera ra open mi nga se fika ka patu lera open ma xi vona xi tshamiseke kahle xi saseke swin'wanyana i ncini xi ndlaku ku xi nga fikeleleki xikolo lexi ko va ha patu kumbe ku endleka yini patu ra kona a ri fambeki loko ku na mpfula a ku na ndlela vana lava yaka laya va fambisiwa hi tibazi ta mfumo leti hi rhandzaka ku khensa ku va provider hina vaaki va Bushbuckridge rhandza ku khensa swinene kambe loko mpfula yi nile vana lavawani a va koti ku ya exikolweni hi ku endlela yi va yi onhakile sweswi ku nga na COVID swi va swi nyanya hi ku loko ku ri na lockdown a va yi exikolweni se ku engetela kwalaho loko patu ri nga fambeki a va yi xikolweni loko vaaki va ndhawu leyi nga kusuhani na xikolo va pfukisa swin'wana kumbe i ti-frustrations ta ku patu a ri fambeki kumbe njhani va pfala mapatu se hinkwaswo leswi vavisa vana lavawani va tsandzeka ku ya exikolweni ni vulavula sweswiwani lembe leriwani a va siya exikolweni hey i mhaka yini i mhaka ya ku timpfula ti ne ngopfu kumbe ku na swin'wana timpfula ti ne ngopfu patu a ri fambeki ku tlhandlekela vaaki tiko va le RDP va pfala na mapatu kuve loko ni languta hi patu leri mi nga nyika direction hi rona ku hava tiyindlu hi hala swi vula ku loko pfuriwa patu hi hala nkoveni ku hala ka R40 ri nga kota ku pfuna sweswo swi nga pfuna swinene hikuva loko ko pfuriwa patu leri yaka kona exikolweni straight ni hleketa swa ku swilo swi nga va swi tshamisekile hikuva hambiloko vaakatiko va plana ku pfala mapatu kwale ndzeni eti-RDP a swi nge affect vana lava tsundzukani swa ku vana lavawani eka ti-mainstream a va accommodatekanga van'wanyani hi mhaka ya intellectual disability va referiwe kolomuya swikolweni swa special laha va fanekele va dyondzisiwa kona se sweswiwani va nga tshama kaya va yo vuyela ka zero leswi vavisaka swinene hina vatswari na mi twisisa hi ku a ni ri ku na lava va dyondzaka hi ku nonoka swi hlwela se
loko se mi tsheme xi pfala nkarhi wo leha xi vhe xi pfalela makumu ni khomeleni tani ni kombela loko swi koteka mi nga ha huweleli munhu mi nga khohloli mi nga vulavuli vito ra munhu mo wi hi amukela tatani Khosa la va masipala wa Bushbuckridge. Tatani Khosa enhlekani Mahashi mi pfukile pfukile hi xeweta ndzi ka vayingiseri hi pfukile a khensa swinene man. Xikolo lexa xa Tsakani a xi le ku dyondziweni hi ku a ku fikeleleki hi timhaka ta magondo na vaaki va masipala wa n'wehe va pfa va kavanyeta. Mi tiva yini n'wina hi xikolo lexi na ku fikeleleka kumbe ku ka ku nga fikeleli ka xona? Khensile Mahashi tlhela nakambe hi xeweta ndzi ka vayingiseri na khensa nkarhi lowu hi nga nyikiwa wona. I ntiyiso xiphiqo lexi nga koho endhawini ya Tinstwalo village mo ni kombisa Mahashi ku hikokwalaho ka timpfula ta matimba leti ha kunaka tindlela to tala la Bushbuckridge a ti fambeki na switarati swo tala a swi fambeki. Se tanihi masipala hi na nongonoko lowu hi nga le ka wona wa ku famba hi va hi lunghisa tindlela leti nga onhaka na switarata leswi nga onhaka hi ku pfunana na Department ya Public Works, Roads and Transport. So ka nongonoko lowu hi tekele ngopfu nhlokweni tindlela leti hlanganisaka swikolo, titliniki na tin'wani tindhawu leti pfunaka vaakatiko. Kambe xiphiqo lexi nga koho eka ndhawu ya le RDP a Tinstwalo village hi lexi Mahashi. Loko ku ta fika nkarhi wa ku va masipala a fanele a yisa nongonoko wa ku va a ya lunghisa tindlela a Tinstwalo village ngopfungopfu yo ndlela leyi namuntlha hi vulavulaka hi yona endlaka swa ku vana lava xikolo xa Tsakani va nga koti ku va va fikelela exikolo lexiya. Vaaki va ndhawu liya va kumeke va sungula ku va va pfala emapatu, va suka va pfala hofisi ya masipala Acornhoek la loko nkarhi wun'wanyana u lava ku ringeta ku tihlanganisa na vaaki lava a ku na loyi a ti humelerisaka ku lava ku va a hlangana na masipala va kota ku vona ku xiphiqo xi le kwini. Se leswi swi endle ku loko masipala a ta va a yise nongonoko lowu leti endhawini ya Tinstwalo village masipala a nga koti ku va a tirha na ku tlhela nakambe a chaviseteliwa hikuva ku va ku fanele ku yisiwa enhundzu ya masipala leyi a yi tirhisaka leswi nga endla ku masipala a nga koti ku fikelela ndhawu liya a tirha hi ku hetiseka. Swi vula ku yini la? Swi vula ku masipala i chava vaaki? A nga chavi vaaki masipala Mahashi kambe tsundzukeni ku masipala i mfumo wa vanhu kumbe i mfumo hikokwalaho ka vanhu. Se lexi masipala a kombelaka xo ka vaaki i ku vaaki a va ti humelerisi va tihlanganisa na masipala. Ndzi vula ku hambiloko va fikini kwale ofisi ka vhiki ra ku hela loko va fika va pfala tiofisi vurhangeri bya masipala byi ti humelerisa ku hava loyi a lavaka ku hlangana na vurhangeri bya masipala va huma hinkwavo va baleka. Ivi loko nongonoko wu yisiwa a tlhelweni ra Tinstwalo village na kwale Tinstwalo village a hi koti ku va hi va fikelela hikuva pfale emagondzo va tirhise swilo swo chavisa leswi va nga pfala magondzo hi swona. Ene vanhu lava tanihi sweswi mi vulaka a va vuli ku hi hina vapheti hi vilerisiwa hi yini? A ku na loyi a vulaka Mahashi ku mina ni pheti kumbe mina ni mani xirilo xa mina hi lexi. Se leswi swi le ku vaviseni ka vaakatiko a swi vavisi vana va Tsakani Special School ntsena swi le ku vaviseni ka vaakatiko ene swi endla ku na hina tanihi masipala swi va swi hi tikela swi endla onge vukorhokeri a byi le ku yeni ka vanhu yi ri hi ku vukorhokeri byi le ku yeni ka vanhu kambe vanhu lava ni ngo va vita ku kumbe i ti-hooligans kumbe i yini ku a va le ku ti humeleriseni lava endlaka swilo leswi hinkwaswo. A swi koteki ku kumbexani mi nga lava ku pfuniwa ka va xiphorisa ivi mi ringeta ku pfula patu hi vona ku kumbexani loko ri pfuriwile i va mani va nga ta va ri pfala ivi lava va pfalaka va khomiwa loko ri ku va khomiwa kumbe va ta ze va vula ku va lava yini? I ntiyiso Mahashi vurhangeri wu le ku byi languseni sweswo ni nga tlhela ni kombisa ku handle ka yona ndlela yeleyi hi vulavulaka hi yona masipala u ringetile ku va a pfula an alternative road leyi na yo yi nga tlhela yi ya futhi ya pfariwa. Leswi vulaka ku sweswi masipala kumbe vurhangeri bya masipala byi tshame hansi byi langutisa ku swi ngono byi tshingeta tiphati hinkwato phati ya Department of Education ya xiphorisa Public Works ku tshamiwa hansi ku langutisiwa ku ndlela leyi yantswaka ku yisa mahlweni ku va vana va xikolo na tiko ra Tinstwalo village va pfuneka ku nga va ku ri yini tanihileswi mu vulaka ku swi nga ha fikisa na ku va van'wani va khomiwa. Yi khomeni kwalano Khoza na n'we mi nga ha khohloli na ku tlhelelanyana kantsongo ka mani la mani xikalavito n'wina mi wela kwihi ka mhaka leyiwani mi muaki wa le Tinstwalo RDP kumbe muaki wa le Bushbuckridge loyi a rhandzaka ku vona n'wana un'wana na un'wana
hambi ku ri u tsoniwile a va a kuma ti-rights ta yena a nyikiwa leswi swi faneleke ku nyikiwa yena. Ni mbutisa xivutiso lexi hi mhaka ya ku hi lava ku tiva ku se i va mani lava va pfalelaka kumbe xana ni nyikeni matimunyana ya xikolo lexi loko ku ma swi tiva xikalavito ku vaaki va yimaninyana loko a ni ku mi nyika matimu ya xikolo lexi ku xikolo lexiwani la xi nga koho vaaki lava va nga koho kwala ka va xi tirhisake kumbe va xi lavake kumbe va vilerisiwa hi ku va ha xin'wana xikolo kumbe ku na swin'wana mi nga va ku mi swi tiva hi xikolo lexi. Xikolo lexi leswi ni swi tivisaka xiswona i ku va xi amukela vana hinkwavo lava Bushbuckridge district ku ya hi education. Oh, okay. Vulavula district hinkwayo. Leswi vulaka swa ku a ku va vana ntsena lava Tinstwalo village kumbe va le RDP ntsena kumbe va Acornhoek ntsena. Swi teka vana va le hansi le va ri le ku le Mkhuhlu hinkwayo ndhawu leyi hinkwayo va Belfast le hansi le Hluvukani le hansi le se hinkwavo va kokwala se ku affecteka vanhu lava hinkwavo. And mind you vana lava van'wani va vona a va ri makaya kusukela hi mhaka ya disability ya vona. Se a va se kuma chance na opportunity ya ku va va dyondzisiwa. Se laniwani hi kona lava faneleke at least va kuma ntokoto wa ku dyondza na ku dyondzisiwa ku ya hi leswi vona va kotaka swona. And leswi hinkwaswo a swi endleki swona hikwalaho ka ti-problems leti nga kona hala. Na mitwa mani ene vaaki va muxaka lowu va laveka yi va ni tlhelela ka cause se hi tandisa ku yini ku ya mahlweni mi nga ku yini n'we mi kombela yini ka vaaki va Tinstwalo mi ka mutswari lowu a vilerisiwaka hi ku la ku vona vana va kha va dyondza mi ri yini ka vona kumbexana mi nga se hlamula yi mani ni twa muyingiseri loyi Nhlekani minjhani epfukeni mi rini n'we a ni la ku vulavula le ya xikolo xa le Tsakani buti ya lava vulavulaka hi mhaka ya masipala ku masipala u tisa vukorhokeri vanhwini u le ku endleni ka mavun'wa swilo sweswi a swi vulavulaka hinkwaswo a swi kona vanhu va pfala patu va pfalela yini va pfalela ku ri va ta kota ku lunghisa mapatu ya ku ya Tsakani. Va ta ma lunghisa ku yini mi kha mi pfarini loko va ya ka masipala va complain ku patu ra le Tsakani ri fambeki masipala a nga hlamuli se vaakatiko va kombisa ku vilela ku ri va kombela ku lunghiseliwa patu ra ku vana va ya xikolweni. Se loko va ku va lunghisa ivi mi tlhe mi ri pfala ku ri pfaliwa hi lava attention na ku va kota ku ri masipala a yehla ya vanhwini a ya twisisa xirilo xa vanhu. Kambe xiphiqo sweswiwani i ku patu a ri fambeki va ri loko va lava ku tatisa vukorhokeri byebyo va lava ku kholela patu rero kumbe ku ndla ku ri fambeka va siveriwa se leswin'wana n'we mi lavaka ku va taka i va mani lava va lavaka ku yini na ko mina a va siveriwi hi munhu vanhu yalaha va le ku endleni ka mavula patu ri khurheliwa loko ku ri na nkosi loko nga ri na nkosi a va khurheli patu that's why vaakatiko se va kombisa ku vilela ku va lava ku pfuniwa hi patu rero. Se leswi va lavaka ku pfuniwa hi patu leri swi vula ku xikolo xi nga dyondziwi lembe hinkwaro veri mahemba khosa muhaxi ni n'wi twini muyingiseri ni kombela ku tlhela ni kombisa nakambe ku swi tikomba onge xiphiqokulu a hi mhaka patu ra ku nghena xikolweni xa Tsakani swi ri i patu leri nga koho ra main road leri hundzaka kwala Tinstwalo village. Se lexi xi kombelaka tanihi masipala ka vaakatiko i ku a va pfumeleli masipala a nghena a ri gravela tindlela leti nga onhaka tanihi xitshunxo xa nkarhinyana kambe muhaxi xitshunxo xa nkarhi wo leha hi lexi patu leri vulavulaka hi rona i patu leri sukaka ndhawu leyi va ngo hi le Bridgeway ri famba hi le ndzhaku ka xibedhlele ri ya ra humela hansi a open gate kwala Tinstwalo village. Se tanihi masipala ka nongonoko lowu wa hina wa IDP patu leri ri koho ri hoxiwini la ri nga ta nghena ka the new financial year ya 2021-2022
yi nga na budget ya 6 million laha hi vulavulaka hi ku rehabilitator epatu leri ya vaaki va rilaka hi rona namuntlha kambe ku va vana lavaya va tsakani va kota ku va va dyondza na vaaki va kota ku va va famba a va hi pfumeleli tanihi masipala hi ya nghena hi ri gravela mapatu lama nga onhaka na switarata leswi nga onhaka hi ku a hi tiko ra Tinstwalo village ntsena ri nga vaviseka nongonoko lowu leyi hi fanele hi endla ivi hi hundza hi ya ka tin'wani tindhawu hi ya kota ku lunghisa se loko vaakatiko va nga pfumeli ku masipala a nghena va vula ku masipala i lulamisa tindlela loko ku ri na nkosi i ntiyiso tindlela ta lulamisiwa loko ku ri na nkosi hikuva ku fanele ku va ku fambeka ngopfungopfu swi ya hi ku nkosi wu le kwini loko ku ri ku xitarata xexi nkosi wu nga ka wa xi fambeki impela ya khulela kambe ka nkarhi wa sweswi xihoxo a xi na vona vanhu a xi na masipala i ntumbuluko lowu nga endla leswi hi vulavulaka hi swona hi va swi ka swona ka vaakatiko ku a va pfumeleli team leyi nga koho ya masipala leyi katsaka na public works ku a va ngheni la mintini masipala a va lunghisela vaakatiko vutomi bya siku na siku byi ta kota ku ya mahlweni hi ndlela leyi faneleke ni mi tweli khoza ni khensile swinene xitiviso xoxolexo hi ta va sweswi hi nga swi kandziyisa hi ta swi twa ku 2021 ku ya 2022 ri ndliwile patu leri yake kambe hi khensile swinene nkarhi wa n'wina khoza hi khensile mahaxi na vaakatiko a va lehisi timbilu va xixima na timfanelo ta van'wanyana vanhu inkomo swinene mani n'wina mi hetsela miko yini ahe mani lava ni nga sala na vo khoza no hayi ni khensile swinene khosa ni khensile swinene swi vula ku mhani lava va vuye na vona ri va tsema kambe mhaka yikulu yi twa ka rini na ku pfumela ku ta va hi swi twile ku endleka yini ku ta endleka yini ku ya amahlweni hawu bela mavoko n'wina hala a Tinstwalo village veri ku ta patu leriya ri koho ka mpimanyeto ku ri ta langutiwa ra kusuka le a bridgeway le makona le henhla le bridgeway i nga si fika a FET college liya ma vona okay vanhu va lava na ku tshunelela masipala lo na ku tshunela a ta vulavula na community a nga tshuneli sweswiwani ku votiwe va ku humesiwe khanselara leyi a yi ri koho ya Bushbuck Ridge Resident Association ku cheliwa khanselara ya ANC because of swilo a swi nga ri ku fambeni hi ku ya hi voho mara since hi vone ku ri ANC yi ri koho yi karhi yi rhana ndhawu leyi na project na yin'we ya ku nghena laha yi ta tirha a yi nga ri kona mara since ku ve na le ya bra ya Bushbuck Ridge Resident Association ti-project ti nghenini vanhu va tirhiwini ene va qachiwa hi ku ya hi nawu va thosisiwa ka ANC vanhu vo landziwa makaya va fika va nghena va tirha a hi ntiyiso swilo leswi va swi vulavulaka vanhu va ANC vanhu alright loko mi tiyimisela ku hlamulani hikwalo hi le ka 015 297